optimal foraging theory. In to dejansko je the value of that food in calories minus the calories required to obtain that food divided by time. Ne? Dejansko, če ti potrebuješ več kalorij za pridobiti isto hrano, ne? Nisi naredil neko super stvar. In možgani to vejo. In mi smo zasnovani na tem principu. Kaj se zgodi, ko ti greš v trgovino in vidiš tvoje najljubše donuts on sale, 50% off. Je večja verjetnost, da jih boš vzel, ali ne? Laže dobiti, pa še več tih dobiš za manj. Optimal foraging theory. In zelo enostavno, greš v trgovino in vse, kar moraš narediti, je samo plačati. Časa ti porabi zelo malo. Torej, ena dobra strategija, na primer, je za tiste, katere mislijo, da imajo to neverjetno težavo, je pustiti tako hrano, katera je, ne vem, hiperkalorična, energy dense, kar povzroča overeating tudi, na primer, jo raje ne kupiti. Ne, če nimaš doma, ne moreš takoj priti do nje. Kaj si ti naredil, če si čez to strategijo, na primer, si postavil barijere? Torej,